Lorong dia pemalu corona no hari na televisão Jemen, filho solmai programa conversando sobre saúde, conversa ba more saudável. Maluk sira hamutu follow how Bonifácio de Jesus hanesan bye programa nem se oferece bem tabo tira informação hotu kona ba saúde. Também maluk sira ohin lorong ita se kuliah topik ida nebe maka importante haune hanoi, tamba ia ona paciente barak nebe maka diagnosticado o balu nebe masidau katene katak sira ia problema refere etene topik nebe mita se kuliah maka ita se kuliah kona ba moras rang midar gaya bye madian diabetes mellitus. Também maluk sira moras rang midar dalam barak halo ema tahu kituang ema preocupa tamba lahatene sera matu halo o insato identifica serna rasa perhak basic amba ya fasilidade saúde atau detectasido no dalam barak liu tene maluk sira ba hospital ya momento de neve matar de ona no bana na complicação. Também maluk sira para barak tempo ladika dada tempo agora dada marca na presença iha a estúdio conversando sobre saúde. Dr. Miguel Victor Cárceres de Oliveira, hanesa especialista endocrinologia nebema kahuni serviço e Hospital Nacional de Lourdes e atinan rihun rua no resingida. Lorong dia Dr. bem-vindo ao programa conversando sobre saúde. Lorong dia Dr. Bonifácio, lorong dia mas ba maluk telespectador sir. Dia Dr. Interessante tatu kuliah topik ida nebema ka kono barang mida. How dalam rumah paciente barang Dr. bolu le rumah kuliah kono barang mida me hakara katurona tamane Dr. Henena molo kita ba atau kuliah kona barang mida Dr. bele fai informação ita bot no horário consulta Hospital Nacional hoi tene colega sira no serma durante ita serviço e Hospital Nacional atende betena paciente sira. Dia obrigado ba Dr. Uluk nenai atau patete hela ba iha horário consulta ba iha especialidade endocrinologia nebe maka trata ba moras diabetes. Normalmente iha Hospital Nacional de Valadares ita começa iha segunda darsan kualo iha UPD nomor 5 ne diabetes e nomos iha quarta darsan iha UPD nomor 6 ne consulta com a diabetes medo. Agora quando a consulta horário consulta mane agora ida mai consulta ne normalmente paciente serve mak baixa iha hospital vai hira sira alta tia ita se for fila fali carta ida sa appointment horário hasur fila amaro mai fali ia consulta e não hemos se momos paciente será for um caso for nebe maka refere hosi centro saúde sira e hospitais referais sira nebe maka haruka caso refere nebe normalmente consulta OPD iha minimal lorong ida simu to 40 50 pessoal para paciente diabetes. Lorong ida 40 to 50%. Dia, itani informação atau ne itania maluk telespectadores sira berhatene informação kono horário consulta nia para sira berhatene ya momento de neve belaba. Dia doutor, bali cresce tani topik neve ma hamus interessante mus akarakato conversa ita bot kono ba topik ida ita bela explica to moras rang midar ne. Sama-sama boleh tenia rang midar. So, ema balu curioso midar ne halun sada to bela explica to midar. Ok, moras rang midar o conhecido como diabetes mellitus. Moras ne ninia historia ne antiguidade ne ema hetang ne leu riha siglo XV, siglo XVI ne começa a ihana diabetes mellitus ne começa ihana ba liafuan de diabetes mai hosi liafuan grego. Diabetes ne diangkata mi ne be makbarak. Agora mellitus ne hosi miel liafuan latina ne be maka dehan buat midar. Nema kombinasi dengan midar, então nema conhecido dengan kata moras idarang midar agora. Moras idarang midar ne rasi ne moras ne kroniko. Moras ne kroniko ne ninia karakteristika ne tambah itania rang midar ne aumenta iha itania rang agora. Ne dividu ba iha faktor sera. Ninia faktor ne iha barak, bodo faktor multifaktorial. Belemos aussi faktor genético ou genética. Faktor ambientales o factores terceros como infecção ruma nebe bele halo. Agora, buat serne hotune dividu ba iha problema hosi itania bolu dihan trastorno hosi itania hansira masa excesso hosi carbohidrato, proteína, ho lipidus o mina nebe maka konsumi mina nebe barang antau nia produksi ba halo bol narang insulina resistência. Insulina resistência ou
balong fali dehan katak dehan itanya organ de pankreas nia labele produce orang insulin. Então, normalmente ising precisa insulin. Então, boleh insulin dependente babai iha juvenil sirni. Quando la hon nia detecta nebe cedo, então bele iha complicação nebe maka. Ya, betul boleh explica tok saya dam insulin na to ema bele iya ide itu tamasam insulin ni relação com midar heran. Okay. Insulin hetang nia iha temporário em 1921 começa a retar a insulina e em em 1921 começa a usar aplicar na paciente ida né bem marca o sucesso. Então insulina ai muruk né essa hormone ida né hormone ida hoje eu explica né insulina né produz ia itane organo na pancreas ia itane slot de Langerhans ia célula beta célula né marca responsável por ia produz insulina. Então, normalmente para pacientes que têm diabetes tipo 1, se têm problema com a pâncreas, level produz, então dia tem que precisar usar insulina. Lá nessa orsida, lá nessa pacientes que têm diabetes tipo 2. Orsida pacientes que têm diabetes tipo 2, orsida será o tratamento né, então se começa a oral logo depois de insulina. Oke, então significa que o doutor insulin ini serviço, né? Maka a lori midar sira menerang ne bahaya selula. Kalau nia laia é mana tem que precisa insulin. Oke, então doutor bele explica fila fale tipo ida husirang midar ro hinta bod dian tipo 1 ou tipo 2 ne itare husi sera mita dian kategori ne tipo 1 no ida ne tipo 2. Oke. Quando a diabetes ne ita classifica ya tipo HAT, né? Ihane ya tipo 1, tipo 2 tipo específico ou diabetes gestacional. Okay. Agora, diabetes tipo 1 é assim, né? Normalmente identifica ou detecta né? Cedo. E quer dizer que a idade de 30 mais crai, ita bele detecta cedo na. Então, bahira kan ita detecta cedo né? Normalmente vai ia lavar sira. Agora, tipo 2 né? Normalmente né? Ita detecta depois de 30 anos baletem. Então, tipo 2 né, vai frequente para pacientes que têm obesidade, pacientes que têm sedentarismo, ou lá de atividade física, mas pacientes que têm controle cardíaco. Agora, e de falta tipo específico, né, normalmente associa a hoje né, ita colher quando vai causa genética cerninha, né, mas causa específico. Ou não mostra pacientes que têm sofre moras por fibrosis quística ou problema com pâncreas neurástic. Iya dunia estrutura pâncreas neurástic, maka halo idane. Ou associamos com moras endocrinonia, pacientes cernemos com moras bolo dehan síndrome de Cushing cernemos moras cerebral. Ou pacientes cernemos moras só tiroid bolo dehan hipertiroidismo cernemos bele associa itania ramida saya itania ising. Então cernen inia tipo inia mas específico makane. E de tipo gestacional não tipo gestacional normalmente ita identifica iha inan isin rua sira. Mas be sira depois de segundo ou terceiro trimestre né ita identifica 24 ou 28 semana ita identifica sira. O kata isin rua de iha semana ba 24 balete né ita identifica ita halon check niya. Ramida foi ita hetang ina ba então ita considera niya san diabetes gestacional. Oh, tipo ida kata isin rua sira de. Okay. Pô, então interessante, mal corona seria tipo HAT, ano indo em rua itu tipo HAT, ya tipo ida tipo 1 balavar sira, ida tipo 2 nebe ma 30 anos balete me bem detecta, no ida especial nebe problema estrutura ya pâncreas dunia. Depende da causa so doutor explica no ida fala me ina sin sira. So então doutor, ya tipo sone significa kata itania atuamos diferente, itania atendimentos diferente. Doutor bel fato informação ba itania mal corona cerca ida tipo ida nebema ita suruh bara que itania rai. Tipo normalmente ida tipo 2 maka barakil. Tipo 2 ne nia associação asa intercolianen depois de tipo 2 e depois tipo 1. Agora normalmente tipo intercolialo tipo 1 ne babai associa ho bolunya autoimune. Problema autoimune. Então, né, causa idamak né, ou causa da célula né, causa bolo idiopático ou causa né, lá não hatene né causa da. Né, vai tipo, né, normalmente nia kanu risco niang né, babai né 95 ou 90% kanu ihan nia pai ho main maka
hetang diabetes, o ni mawali sira maka orang midar, 90% ne se hetang diabetes. Ne liga bohin faktor di tadi genetika. Genetika ne maka 90% ne bel hetang ida ne. Agora ne causa ida fali idiopático ne causa ne bel desconhecido ne maka italah ne causa porcento que com 10% ne causa idiopático. Causa infecção ruma, vírus era agora frequente bel virus citomegalovirus era mas bele halo, rinovirus era mas bele fo associado. Ne causa infecção ne bem bele estragamos pâncreas, não la bele produz insulina. La bele produz insulina. Ne normalmente tipo 1 ne quer dizer que ninia be pâncreas ne. Ne nia destrução total que dessa não. Ok. Quando hira quando nia destrução total ne, nia la bele produz insulina. Então bolo dehan de fuan dehan nia persia tem que sona insulina se lior. Ok. Agora se itan ising ne iha hormone be equilibrado o niya tem que hanesang insulin niya função o hinta kulian niya atu neutraliza o hira ita han siransang carbohidrato ga qualquer hanser ne niya orsida converte ba iha glucosa o muda ba midar los midar agora se iha itania rang ita ham karang midar na kono iha tani ising mai bekan insulin ida produz be la iha produção antan rang midar na kono iha tani ising agora se rang midar na kono iha tani ising antan cleo ne tem que usar na iha itani ateng yang panghira hal prosesu da be glucolisis ni yang nasa serne antan wanghira ni usa cleo di haneba itania ising ne começa iha na complicação ne ba frequente iha tipo 1 serne paciente bela to iha cetoacidosis diabético no ni complicação também la usa na ninia be insulin antan ninia glucosa rang midar sa na cas paciente to tem que vai sair la com consciência ne complicação ne maka frequente iha tipo 1 é tipo 1 agora tipo 2 ne ida hinta kuliah ne tipo 2 ne quer dizer que ninia pancreas ne produz la insulin dia kala ne produz dia kala agora ninia problema ne iha receptor receptor ne quer dizer ida ne maximum insulin ne nema ninia receptor rosi ninia glucosa ne agora receptor ne nia simula dia antang insulin ninia pancreas ne produz na fati antang ikus ho bolo dehan insulina resistência kata produz ela ni receptor la funciona mas midar la usa antang midar continua na midar na kono etenerang ok ida nema tipo 2 ne tipo 2 ne ne maka orsina nia se fo complicação pela fali ba ida órgão celo interessante los hanunu ida ne interessante nu pe mat comprende mas que dar uma ita kuliah terminologia astu mebe facilito emat comprende kata insulin serviço mak usa midar ne mebe kono ia insulin balo ne bema kala bele serviço dia kata resisten anto midar na kono tenarang anto ikus mebe bela musito complicação ya tentu onsam hau belatene kata hau midar hau nerane começa a ser maka hau precisa hala ou botruma ne hau precisa identificar hau belatene ita tatene dengan kata ita rang midar hau rang midar anta ita tem que hatene ninia sintomas ne asam buat ne mak ita sinte sintomas ne ita sinte hambrok heldet ita hemu beba mas ita ibu kulit marang heldet sinte hambrok heldet la kleur ita baharis fating heldet tabel baharis fating heldet la kleur ita hang heldet ita hamlah heldet ita hang ita ni isintung heldet yang sama orang hang barak hau ni isintung heldet asal balik isinu kasa antang ne ita tene dan katanya sintomas ida sine agora isintung hambrok heldet ne iha buat lima ne importante ne ita tenki hatene agora wain hira o hinta kuliane ni hang barak mos ni isintung heldet agora sini isintung ne debido basira ne debido ba ni arang midar na konu hani ising o hinta kulia dan kata itania be rang midar ne makalori ba iha itania sel siran agora sel ne ba ni label tamato ne ba antang ni sel hamlah ni usa bal buat seluk antang lori halo ni hang tania ising ne tung heldet no nemos asa mi mos anesang mi barak helne debido ba wain hira ni rang midar kanu baran ni afecta ba iha itania rins agora wain hira afecta iha no funcionamento rins ne ni tem que be rang midar de barak ni tem que mi sayosi ni wain hira ni tem que mi ho midar balong no bolo dan glucosuria ne le fuan bolo dan glucosuria ne kata ke momento de no itania rins ne midar a demais midar sai si itania rins ni tem que mi sai ni kan
rang midar barak liu. I no nomos wan hira ni hambro hele taman ni hewan ni rins antan ni tenki kusu ba hele teng yang katak ni hasai hele antan ni hambro hele ni mi hele antan ni tenki hambro hele. Oh, halo ni ba mi hele logika ni lakom be hele halo ni hambro hele. Hambro hele. Pois é. Então ni relação e ne taman maka se paciente maka ho sintomas aso hinte kuliane ne tabele hatene ne katak yang hau kita pomoras rang midar kare. Então persija hak basic ang ya facilidade saúde sira ne basic centro saúde sira parbele halo chequeo nebe maka ba ihan ini sana normalmente ita hasaidet maka ini glukosa idabe ya centro saúde sira ihadet glukosa capilar ne oh ya cheque limang ne bele dane wan hira sira kanu detecta ini ba maka ni sai bel haruka mai iha fating laboratório sira nebe maka ihan sa hospital referai sira iha ba bele check mai check ihan nebe maka completo bolu e baiha ini nasa para telori identifican ini ya itu sa kuliah tang kono ba check ran sa nemos how si curioso hela kono ba karato tene klian liplang kono ba sintomas sira ohin ta kuliah na to hanesane sintomas sira ohin ta kuliah den kata baliur ki khelade tapos hamro khelade hambarak isinto so paciente hoto tu mai apresenta sintomas completo ga e dalla ruma balo mai apresenta buat ida de normalmente paciente hoto tu ne lahanesang ba paciente diabetes ne niane bolu den individualizado o ida honin niang paciente balung ne mai ho ida ohin sintoma ne ita kuliane completo balung ne bele mai ne ida de ne den isinet maktung de oh balung ne mai ne nia sedang ia sintomas kia mai sintomas ni mai ha emergency wan ira emergency hasairan ne foi mai detecta de kata oh rang midar sai então ne foi makatene oh importante bele mos nia bele hetan remurar clear tena mai bek como hoje se te explica nia pancreas nia produção se dia então nia se dá fome nia sintomas se rebe maka te explica então wahira itania pancreas nia maka nia bang persija dunia na ida hoje ita kuliah de nia fo barak ba maka na receptor da simune maka se dia então nia sintomas se na fating ela awar se nia maka be sintomas ser hoje kuliah ne kanu mosu berarti quer dizer que ni halo tena defeito de total ga insulina de resistência ne ia teni singona ne mai ne ho sintoma 5 ne completo kera sona ni bolen 5 pene completo kera okay ne ia bena saque é importante las precisa tener então doutor atau dia kata momento ida na bem maka ema ida senha desconfia kata ni ia una sintoma serane tal rumah ni dia kala kalang ida habal diur bami diu sidala tolo o ia tan kriteria selo rumah nem dia tem que ir no hospital o ideal liu ema tinan tolulu baleta ne precisa check se check rankar mais ou menos fulan tolo ga tinina dalida ga no insado ita tem que ida idealnya ne terus tem que ir pesquisa selo ne ba ema ne be maka idade 30 baleta ngona ne tem que ir pesquisa ne gara ia tem que halona chequeo ba iha ninia bele hak basic ba iha centro saúde sira para bele kokona ninia rang midar i koko ninia rang midar koko tensão tamane sira risco na ba iha ne seni ho tensão saemos nia risco na to ba ina ba o nia ho isimbot que bolu conhecido de obesitas ne nia tem que bokur ne nia tem que hak basic ba iha ne ba para bele halo chequear ne normalmente 30 balera ne tem que halona ninia pesquisa tola li que gente sintomas ser namai to check na las que i nomos babalum nebe maka o hinta kuliah de katak nia ho diabetes gestacional temos risco hotu isso rosa tama depois de nia diabetes gestacional nia bele nia tamania transitório de tamane depois de nia partos nia tem que fila fali halo check up fila fali nomos vai hira partos bebê nebe maka moris nia bot nia peso ne dio si 4 kg nemos siranemo tem que halo pesquisa hotu tambah precisa check con nia mamá ne que te risco para mirar nomás risco nebe maka é importante incluye mas nebe maka consumo carboidrato bara carbo exercício tinan tolulu balete ngona precisa chequeo lali que hay fal dentro sintomas ser mais doutora lori tena amba contribui ba to check mas doutor tem de pesquisa ne ihana gal atividade rumah nebe maka ita ne ministério halo ou durante no torcer halo atau dia kata serve mida de tolulu balete tem que check com orang mida modelo hana se pesquisa doutor kuliana idane acontece na quando pesquisa ba diabetes ne ministério saúde hamuto po OMS halo tena
lança tena iha município Ruang, município Aileu ho Hermera, Dili, município Aileu ho Dili, pesquisa ba iha diabetes mas be foco liu ba iha tipo 2. Ne ba paciente ser nebe mak mai consulta o idade 30 baleten, o todo tem que halo pesquisa check idane. Tem que kokoni arang, unemos sira nebe maka 18 baleten halo pesquisa ba iha hipertensão nia. E parlori se ita identifica cedo diakliu para nia la bele to iha complicação sera nebe maka mosu mai wa hira ita detecta cedo. Dia doktor, ita bele explica to se ita identifica kata paciente ida yarang midar cedo. Nini benefício ni hamsa. Emane bele dia kela lahe problema ta ema bal hanu de kata ora midane la bele arascane cura la heta ne o sado torne hare pedane detecta cedo ni esperança da vida ou sirenia condição bele recupera ni ia. Se paciente ne maka ita detecta cedo ne ni risco ba iha complicação ne menos do que da nebe maka detecta tarde. Por exemplo, ida detecta antes de 5 anos, la nessa ida detecta depois de 10 anos. Ida nebe detecta 5 anos, ita se vê halo prevenção. Prevenção ba iha diabetes la os foculiu ba det iha ninya tratamento ba imoro. Aí be tratamento ba diabetes ninya ne krasing ne ita tem que foco hela ba iha ninya educação ba diabetes. O insani bele cuidar niya ang si factor se nebe risco para la bele to iha complicação, né? Ninia ita kano detecta cedo né ninia benefício iha né. Agora se ita detecta tarde, né ni mai hospital né, ni mai ho complicação tena. Complicação né bem maka bele halo nia to bele la convida. Complicação neve murside se kuliah tu é importante lá. Doutor, minuto balo tu inte bele kuliah kona ba hahan tam ohi ta bot kuliah mencione tu kona ba karbohidrato. So hahan ida timori tani hahan karbohidrato dan bemi ta bot considera kata ida ne bele hasai midar hera no risco ba emat hetan lang midar. Karbohidrato ne be maka be ita konsumi ne hotu ne nia hasai hotu itania rang midar agora. Iha karbohidrato rasik ne nia be fahetan fali karbohidrato nebe maka lais nebe maka ho kleur awara sa hahan nebe mai tahan sa itu serne bolu dan ida nebe kleur itu atau sa rang midar awar buat nebe maka midar serne nebe ta consumi então ta consumi awar nia sa keres itania rang midar agora normalmente ita ihane iha buat seluk nebe ita consumi aparte si fos estamos consumi hansan tala serne buat serne fehuk serne mos siremos iha karbohidrato hoto. Maybe normalmente ninia quantidade maka tuir nebe maka tem que recomendar. Se ita nebe maka carbohidrato maka recomenda normalmente a paciente diabético ne recomenda 50%. Quer dizer que nia laber consumir carbohidrato 50% e halorong ida. Entonces nia consumir ida ne nia tem que hasai nia rang midar. Nunemos ba iha proteína ba ihamos buat sira bol dan lipids o bokur serne. Bokur serne, tambor sira converte hotu ba. Bokur serne mas anesa nia consumi lorong ida ba paciente sira diabético ne ita entre 10 o 15% ita po sira bele consumi. E mai be boku ba na sira tem que evita buat ida bolu dengan trans ne mina ne be maka usa filafale ne. Então ida ne maka processa te fala. Ida ne maka sa maka filafale na taniara. Tiap doktor, ita se kuliah litan kona ba klien litan kona ba ita recomenda ba paciente sirmos ita se pausa tele minuto balo depois ita continua fale. Diak ba maluk telespectadores sira na fatinha programa idane depois de ita pausa te minuto balo ita se continua fale ho ita ne tópico moras rang midar. Dia maluk sira filhika surumai depois de pausa dane ito continua ita na conversa honi ne tópico moras rang midar ga diabetes mellitus. Dia doktor, interessante no curioso teve sita kuliah buat bara kono ba rang midar hauna no maluk rona naino hare nain sira musakara kata tene. O insam how te identifica kata kawe rang midar. How precisa ba facilidade de saúde no halo sira ma how teste sira ma how atau how belatir de how ni rang midar. Ita tu hatene kata kita rang midar. Ita tem que ba iha pesta fating nebe centro saúde nebe basic para ita lori koko ita niara. Agora atu diagnóstico de ita rang midar ne se ita ba koko primeiro maka
sae dari sangue. Se ita ba primeiro maka ita kabu mamok. sudah Kabu mamok os gol jejum. E ita hasai maka ita nia valor be liu hosi 7 milimol por litro dala ida. Ne ita considera sae. Mas be ita sedau começou o tratamento. Minha persija tem que hasai tang dala rua. Ne be ita vele haruka fila fali paciente fila fali ba uma. Jejum fila fale abang maka mai fila fale repete o nebe maka mai la ho kabu mamo maka sai ha centro saúde maka ne ho ni nia valor da o rang mida ni niang ne osi 11.1 baleten ne ita considera sai ne ida nebe maka la ho be ne la os jejum da ne la jejum então ita tem que haruka fila fale nia hasai fila fale abang ser ne jejum para ita dori confirma. Se aban jejum mamãe ne confirma ni valor ne sae hosi 7 milimol por litro baleten ita considera nia diabetes. Então ne ita tem que aneba iha fatin centro saúde seramos iha programa ida peng yang ne serne foku ba iha konsulta moras kroniko ne maka lah daet então ne dan ne o paciente serne maka mai iha fasilidade saúde maka hasai dal ida det nia hona sintomas ser nebe mak ohinta temi sintomas lima nebe mak isintung helet hang bebe nia hamrok helet maka inian sae considera sae to iha 15 baleten ser nebe baleten então ita tem que começar no ho tratamento neba ser nebe maka ho ohin então ser nebe maka be la ho sintomas ser hansa ohin nia tem que repetir fila fale então tem que hasaine minimal dala rua para italori diagnóstico. Atau dia kata atau hateri dia yang menerangnya maka saya lah halutan buat cela. Ini importante dari rumah yang mana kata orang mida tinggal halutan testu sel barak-barak ta most importante dia maka saya. Dia doktor how curious itu itu kuliah kata dia ini komplikasi kata emane midar as ona nunca diagnosa o sidau katen ni ramida o ni hatena nomor la tratamento dia to ikusmenya maior komplikação ne bye komplikação sera mita soro. Komplikação ba iha diabetes ne ita fahe ba iha ruang ne bolu dehan parte microvascular ou macrovascular agora parte primeiro ne afecta ba iha itania matang ne ita bolu dehan retinopati diabetico ne ne komplikação ida ne vai paciente mai sira começa a sentir matang harela do mos sira sentir dehan be nasa então ne komplikação ida makan. Agora komplikação ida fale mai tu fale bolu dehan nefropatia diabetico ne afecta ba iha itania rins então ne ini komplikação ida makne agora ini komplikação ida hal seruktan ni afecta ba iha nia kanek ne be maka ya paciente ni aing o antes era kanek paciente sinti ni aing ser mateng ne sinti aing ne morasel de então wai be ne bolu dehan polineuropatia diabetico o paciente ser ne be maka be ini saraf ser ne mana santa ne ini komplikação ida man. Oh ini komplikação era mesmo paciente sama kanek nunca dia. Sera mesak hemo aimur mesak ke uma sera la sera katene de sera rang midar. Wan hira sera hemo neba sera nunca kanek ne nunca dia. Então wan hira sera mai hospital sernya kanek ne hon inia grado 4 ga 5 então nia começa então nia komplikação ne balu paciente mai tem que lá com ain tem que ihane tem que ter sini ain também nia komplikação ne maka iha estádio 4 ou 5 também deu tarde ne. Não temos komplikação também maka nasa afectamos ba iha itania fuang bodo de infarto miocárdio ser nemos ataque fuang nemos nia bela acontece. Não temos ba iha itani ulum bodo de moras cerebrovascular nemos afectação hosi nia komplikação ida kata stroke mas bela acontece. Então nia komplikação ser ohine devido ba ida nebe maka ita kuliah dan kata la iha deteksação nebe maka tardio então paciente barak mak to ihine ba to iha komplikação ser ne senia maka detecta cedo então nia la to iha komplikação ser ne nebe komplikação ser ne nia tratamento ne tem que iha atendimento iha hospital na persija balong nebe ma afetação iha rins nebe maka o tempo narok nia filtração ser nebe rins la dun dia tempo narok então ne ser tem que va faserang ou hemodiálise. Doutor, significa que ia balo ne ramidar to estraga se rins so into bod dia kata problema rins tamba causa se ramidar ne macleo belor sir to faserang. Se ita detecta cedo maka iha rins ni ne kan iha mos ni grado hoto.
Iha grado nebe maka iha primeiro, segundo ser nekan inia filtração rins nekan sedia. Então itabele halo prevenção nia itabele ninia tratamento ai moruk nebe dia kita kontrol dia keramida nia bele salva. Mas bese nia maka to etapa ida nebe maka stadium 4 ba nasa ser ne então ne sira tenki. Então ne normalmente iha ne se ami serviço muito ko sira especialista sirosi nefrologia. Então hareba conjunto nebe maka ami kontrola ba ninia metabolic o ninia rang midar kona ba ida nasane nanti doktor sira nefrologia sira maka maneza ba ihan maneza ko no nemos ba iha paciente sira ma o ein kanek bolu dan pia diabetico ga diabetic food ne ne ihane normalmente ami maneza conjunto ho sira ho si parte angiologia o ortopedico ne ami hareba ihane nia kontrola ninia rang midar kanu nia kanek nebe makas ne hosi ortopedico o angiologia maka maneza o insatu bele nia nasa tratamento ba bacaran sana interessante doutor ita kuliah sana halo paciente balu halo ema balu rona kata oi ramida ne complicação bele husi ulun to ai los husi ulun to ai no quase silolun to marang ne kamba fatingo to los doutor tamane mai ita asoi doutor o ita kuliah kata detecta cedo ita controla mida complicação sala acontece. So ida nem ita karen coraja masira itania malo corona 9 sira atau bele hak basic amba detecta cedo so pesquisa en cara pesquisa de repente mo suba dia ba consulta mera saira de que vamos contribuir check te queres para prevenir. Dia doutor ita bele explica então quando ba o insight tenia tratamento for ba paciente ser bem orang mida depende ba ni tipo ga depende ba ni idade ga insight. Tratamento ba diabetes nia individualizado, individualizado né cada paciente ida honi nia, mas por exemplo, ia tipo 1 lah nesang ho tipo 2, ia tipo 2 mos lah nesang ba diabetes gestacional no mos ba específico ya. Agora tratamento ida prevenção ho educação da diabetes ne ba diabetes o todo nesang. Por exemplo, nia pilar ba tratamento nema primeiro ita foca ba nia educação ba diabetes. Educação diabético, né? Ita kuliah promoção o insatu paciente né bele hatene katak o hinta kuliah dan diabetes o insatu identifica cedo o insa maka bele hak basic amba fatin centro saúde sira bele haten dan katak informação ne to siran né? Ita focaliu ba promoção niang agora falia prevenção niang ne maka ita tem que hatene ba ninia faktor de risco sira. Faktor de risco sira. Agora faktor de risco ne ita fahe fila fala ida nebe mak mele ita bele muda no mos ida la bele muda. Exemplos. Por exemplo, ida nebe la bele muda ninia idade, ninia sexo, ninia raça, ni serne ta la bele muda ne. Fixo mas be agora ita serviço bele muda ba ida nebe mak bele bolu de modificável ne ita bele muda. Nem makansa sira. Por exemplo, o paciente nia overweight, nia sobrepeso quer se pouco. Ne está considera de nia tareu se nia peso quer de índice nia massa corporal ne tem que 25 baleten. Ne agora ne ita foco liba a prevenção o insama ka nia bele hatung ising. O insama bele muda faktor ising ne nia nasaida makne. Agora iha balon nebe maka fumador mutua ser ne kan bele muda misalnya bele muda ninia estilo de vida ne ta bele muda edane agora quando va fila fali ba exercício físico é importante exercício físico ne mas forma parte hotu de coisa hoje em dia betelico itropoliane agora exercício físico ne ita faz fila fali ba aeróbico ou não aeróbico agora normalmente paciente ser nebe maka diabético ne ita ida nebe exercício nebe maka kamang ser nebe maka kamang le por exemplo se ni halo ela serviço então nia lá já tempo halo ni exercício também temos aí que estão indo então mínimo iha semana ida nia tem que halo dal tolo dal hat exercício mas bem nia minuto entre 30 a 40 minutos ida 30 a 40 minutos 30 entre nasa exemplo exercício cerimônia halo exercício não é halo bele lao nia la persija de halo nebe makas li por exemplo exercício nebe makas li hit ne buat nebe torang li exercício nebe bombarai hit be se ser nebe makasa ne então ne
nasa ho tambah ba paciente diabético ne halo exercício mas ita tem que hare ni critério los. senia makarang midal maka tung liu hosi 4 mai crai nemos la bele halo exercício me ben ia tem que hante buat rumah apa bele Los. selai orsida nia mono iha bolu dan hipoglicemia Midar tung liu tiang Nemos perigo. ne perigo antan nia la bele be halo exercício nemos quan hira kanu midar sa liu hosi 13 baleteng Ok. 13 balete né la recomenda nia tu halo exercício precisa nia tem que descansa move bara que toan para nia bele nasa se nia se obriga então começar halo ini orang midar sa tangge então né nia tem que iha condição mas bem nia halo exercício sampai bem então ida exercício né hotang faktor de risco ser serung nebe maka ita temi oing né ita bele halo prevenção agora bem Interessante, doctor, interessante. Ok, hoy el doctor recomienda que el ejercicio semana ida más o menos de todos los que pues entre 30 a 45 minutos, más o menos. Doctor, factor, problema ser na bem, doctor, hoy menciona que dificulta los emas de ejercicio, y te bote experiencia Roma, que ella paciente Roma, y te busca solución en esa atusira bele, prática educação diabética na bebida foi incluída halo exercício e dificuldade não está só que o paciente balu de ai hausu sorte bes atau hasre ne o insight bot sira hare ba solution sare quando va exercício nia e experiência paciente bara fofo mai an kuliah dehan tem que halo exercício então siramos kuliah da ami halo ami serviço então tempo lá ya mas bem depois sira começa a buscar esse tempo sira ber halo exercício então Wan hira paciente ne usa la insulin, depois nia mai ne koko ni nia rami dar tung ituang, depois am começa a ajustar ni nia imuruk ni dan doktor hau ko exercício ne nia ajuda hau. Então nia acerta dia ni nia be balung ne be maka ulu ko imuruk ne be maka, então sira fila ho dieta de sira controle ni ho si dieta ne be maka, asa sira la interessante doutor. Então vou explicar os benefícios do exercício né como tal. Hodi bele eman ni rami dan bele control tolor to ikus main ni bele control de to na ha la precisa no hay muruk ne hanu samre normalmente itakanu ohinte koliania la os exercício de me bem niamos ho dieta hoto dieta se ita exercício de tem que acompanhar ho dieta agora exercício mo hinte explica tena né agora nia tem que foco tan fali dieta né maka tem que dieta né bem maktuir ami hanemos am preparar dieta para paciente diabético sira nebe maka sira tem que hantuir horário nebe maka establecido. Okay. Nebe factor ide nebe maka ihatama hotia tratamento nia nebe agora dieta para paciente sira niang ne para paciente diabético ne minimal orang ide tem que handal neng. Dal neng. Doutor explica também answer sira. Dal neng ne dari sania mata bisu. Mata bisu ne normalmente mata bisu normal nebe maka kita iha por exemplo paciente sira diabetes ne la os da hang ne quantidade ne ituang o hinta temi de dal ne ma ben quantidade ituang quantidade ituang ne ben hang barak o se ambla helde pois é los então dia tem que hang por exemplo da resa ne bel ia susu bem ma be recomenda ia ne me recomenda susu bem diabetasol tamenia lo fecer ne ia mas midar mos la ia nia recomenda para paciente diabético por exemplo da resa nia ho copo que kuang ne 100 ml gasir ne bele emo ne ba ho pound ne pound dia be roti gandum ser ne be maka laos ida us pound midar gasir ne la recomenda da pound ser ne libre hosir ne ya da sang ne bele consumir da ne incluye doctor te kuliah lo cortamos se aceite ne maluk sira ya municipio sira la bele hetan susuben sira la bele hetan pound ser ne sira hangan sang produto lokal sering di tanah kami mas parte si Isso aí produto lokal né mas dia kliutang. Ini dia kita. Né kan por exemplo essa talas né mehan talas Yahudi né bele ta daang né bele konsuman. Tamba be dari santa maioria balum paciente balum mais sira ho sasoro sirante ami dan sasoro também fortilio hinta koreane karbohidrat né makas dio. Então idanemos ni halon ni arang mida sa né be normalmente dari sang né nia quantidade la bel bara kita nia orsida iha nia almuerzo me maka nia iha variante ho mortahan serne buat serne maka be nasa ya doktor dader nya itu doktor dalam nia los kle dader depois orsida tamu nia tukusan ulu nia teki merenda fila fale nia merenda mo sa ita kuliah oh ini iha ai fuang ne be maka rekomenda ai fuang ne
bele iha apel rumah, bele iha hoodie, cualquier. Nebe me la os dihan se nia konsumen apel antan apel de. Oh, oke. Nia la bele rua dalida. Ruadalida. Hoodie mo sanesa. Hoodie de. Se ida de kiana. Ajila rohanda. Ajila rohan. Tambah buat serne mo sa sai hotu nia rang mida me be nia. Malbe natong. Ah. Oke. Depois Oh belemos halo bentuk kansa ita blender halo sa juice de, bela usa mas midar. Ah, oke. Ita bele blender de nia iha tuksan ulu ne merenda de. Bela Atau recomenda tuk sanul na iPhone de. iPhone. Nia nia. Depois ida terceiro ne hampol ya. Almuerzo nia. Mediodía nia. Mediodía nia. Mediodía mo sa nesan sira nia iha bikin da kari sira fahete nia oh ita explica carbohidrato nia. Oh iha etu kari ho etu. Depois nia iha proteína itu kan, por exemplo, sa naang kare niya naang ne recomenda 30%, por exemplo, iha tangya naang mano rumah ka, o naang kara rumah ka, nebe maka Ikan o ikan ka, mantolo. nebe maka laos ida nebe mak iha kolesterol niya, nebe mak mina sana tenki evita ba niya hahansan ne. No nemos niya da parte de porção de bot ne maka mortahan ne itanian ne barak la persijatu. Nasane mortahan. Mortahan barak ko sayo nakara fila kara bulu barak ko. Ini persento ida makan ba. Oh anto atu dia kata hang ne barak liu ne mak mortahan. Mortahan. Ham minus mak karbohidrato na sang itu. No namos ia kalori ia karbohidrato. Kalori ne ba mak 30% sa doktor dia kata natong hoto lali ka barak. Barak liu ne mortahan. Para que mortahan também ia conter vitaminas ou minerais nia. Ada ba asa suplemento da ba ita nia isi. Dia. Então depois de dader matabisu tuksanul merenda media hantia onde dalane falta tudo. Ia lorai tu tolo filafan dia tem que merenda. Merenda hane sande. Merenda na fating me benya bele ohi nia hine ba makni hante na apel ne bele fal mai ho fale. Kudiru aga ho fale. Agora tem iPhone la recomenda ma avocate maka também ia mina makase toan. Oh, ia mina makase toan mala. La dun nia la recomenda dia ba paciente diabetic se mai iPhone serselok ne. Dia. Bele. Então untuk tolo rag depois hampir kalang. Hampir fali kalang nia começa nia hang kalang nia menu bele muda mai be nia variante hane sande to meuni. Aka porcento hane sang oito kuliana. Pues antes atu toba tuk sanulo nia tem que merenda fila fali ana ba. Doutor, desculpa, hang kalang na mais ou menos horas sidan horas. Tu normalmente vai ser diabetes era fo vai tukune entre tukune ba tukhito. Tukne ba tukhito. Para tuksanulo kalang siya ta merenda ida molok toba. Merenda ne bel susbeng le musdia o sa ida musdia tamba. Lalika mas beda. Tambania evita ba ia da sang atu halo paramida tung ne maksira ne recomenda ia tuksanulo. Senia usa hala insulin roma ga ni usa hala ai moruk seluk ne ni risco ba ia madrugada tam seda sira madrugada tuku hat ne sir sinti hamlahana. Ne paciente barak ni experiência ne sira labe kalan la merenda anton dari sang sira tem que ham barak anton dari sang kokorang midar sai makas. Sa makas kira. Tamba di video bala mer. Oh, tamba razão ida nema kode número hang ne loro ne dalane. Ho quanto dare natong atau bela aguenta to dader. Dader. Oh, interessante doutor. Porque se lá ita hang oke dia, doutor, bafala hang tambah hawari hau preocupa itu ho itania rain emahang ida tidak bolo narang karek haula sala dobro karbohidrato. Katak dader ni hantena pão supermita. Supermita mas karbohidrato las kreto. Ni hantena itu fuga supermi, o ni hang itu fuga ho pão. O ni ham pasta hantena pizza, hantena burger, hantena feu kropa de sona neta. Hemutan ko ni ham salu torni hare. Ini ya be karbohidrat mak barak leo. Tentang oh hinta kuliah oh ini ya vida ba oine. Seni karbohidrat baleo ne kan senia serau ketan diabetes mos nia risiko na diabetes. Senia diabetes mos ni nia rang mida itu nuka kontrola tambah. Araska. Dieta ne be maka latuir ne be maka ita phone. Okay. Ne be ami hospital ma ami ha formato dieta am prepara pa paciente diabetic sira. O hinta kuliah quando vai hang sira mak sira bele hang karbohidrat depois niya quantidade sira mak sira bele consume tuir ne be mak. Oh ita ihe ida ne. Ne ma tamba ohi ita foku ba ihan niya educação diabetes lo hikone ne ita kuliah ba iha tema ohi par sira bele hatene ana katak te hau hang kari kan niya quantidade makane hau la bele hang liu se hau karbohidrat na ila ne hau hitana han ohin hau hang na pau hau la bele hang tam fali supremi hau la bele hang tan tamba ne niya dobro na ne midar asana. Então se hau ne hemulet ai moruk mai be hau ni rang midar nunca controla. Ne também ni razão iha itania la dun controla ha maka dia. Interessante tambah hau gosto kuliah parte hana tambah agora itare itania rain, por exemplo,
ite madiang katak nasi kuning mafanghe dalan sana sempre ya moro da per mi marang ka sau mi marang so idane se emane sida kurang mida mabini konsumo hale to dobro karbohidrato siran sana abang buru ni beli hatan rang mida ba futuro belhetan tamba batida o hinte koliane senia maka exceso seninya consumene tamba nia fo carga ne vai hane pancreas fo ita vela ham por exemplo ita ham barak ne pancreas serviço tamba sera pancreas tem que produzir insulin aso into kuli ni sina nia tem que produzir insulin para atulori halo equilíbrio fila fali ha ser tahane nia tama bentuk wana vai ha mida o bentuk glucosa na então se todo tempo ida ma pancreas ne maka la colena ona maka ni serviço lá onde mida sa então nia futuro belhetan então significa se jovem ela de que o han cuidado han tem cuidado han buat nebe maka saudável buat nebe maka nasa recomendável han nasa Itania Timor ne buat han produto lokal barak buat nebe nasa nangkar nan los te ba maioria barak serviço então hakara buat nebe maka lalais por exemplo fast food sa sanser nebe maka lalais paburir para lalais bele ok dia doutor interessante lo so itu kuliah kono ba assunto ser doutor ita bot bele fahai tuang ita ne experiência durante serviço hospital nacional o caso rumah nebe sucesso o caso rumah nebe ma kita den kata oi mai complicado lio no pai ta bot kata ne complicado los ami tem que serviço muito ko doutor Sercelo kato atu bele hareba paciente serne ita bele fahai tu experiência itu uma experiência durante né serviço hospital tinang tolo agora batinan tolo caso barak ma ami hetam iha paciente ser maka ko diabetes tipo 1 sira nebe maka balung ne maka disiplina duni ne sira ne barak la to complicação sira sempre ami kuliah sira mai controla health minimal fulang ida ba fulang ruas hes tem que mai filo fali foti ser na imoro então sira ne menos complicação então sira nebe maka mai te consulta tia depois lá com tia fulang neento tinang ida então mai fali iha hospital então sira tem que fating nebe maka baisa nebe fat ho complicado ser tem que baisa ICU por exemplo paciente ser tipo 1 ser ne ini perigolos ne então agora ser nebe maka paciente ser nebe maka ho diabetes tipo 2 mas anesang ne normalmente ami ha experiência hotu normalmente ami baisa tisira sira al início ne sira la mai consulta ne sira consume mai moro tradicional de sira consume amor tradicional então when hira sira mai ne começa a multa a estômago mora então ser mais o tempo naro consumida né então a mim começa a o tratamento diária então ser mais controla ser agora diagnóstico né ser la consumida na imor tradicional tam me fofale minha risco filo bala ser então ia alum filo fale ia estudante ida niama sekolah universidade nia ho diabetes tipo 1 nia mai ho nia matang ro hare la hare da tempo naro nia mai tam ho nia rang midar aslos anta ami controla tiene nia rang midar diaktia agora haru ka ba ya doktor sira matang sira come operate agora nia halo nia atividade normal nia agora sekolah universidade nia agora universidade nia matang nia mai fofon consulta e manai Roma tem que lori nia la bele hari rai bele hari antan dot be ami controla ni arang mi da halolos tia nia começa controla diaktia doutor ser mata resolve tia agora ni mai la me secretona depois escola mas besi gato termina antan ni agora ni disciplina los ida Roma o hinta koliana indisciplina ser ne maka tem que ho complicação balung mai tem que tesi aing tes lima tamba la dun controla ho dia sir orang midar maksa hele interessante doutora tu dia kata se emai da disciplina controla contribuir al tratamento ni dia kala quasi moro satu tahun no era ser doutor ni mai controla ni mai moro ni disciplina tir ser ma doutor se recomenda hano no dia kala hasa experiência no me to fai interessante vamos akor paciente da mai ho problema mata so in complicação itu semai ni bela lao fali ni bela hari rai normal ni importante los dia doutor iya kali doutor desafios ser na bem durante ni tabot ser serviço atende pacientes sana além de desafios de hoje tabot traz menciona dia paciente bala prefere o muro tradicional do que o muro hospital o paciente bala fiel buat celuk do que hospital so desafios celuk tam na bem tabot ser só além de ni ya no desafio ne iha done hoje ta kuliah dan
tambah buatnya informação maladun toh ya komunidade sira. Informação balungnya sira acerta dia mai ita atu sona del insulin sira rasi ma reseta. Sira o doutor am sona antau kami matang at. Tam sira rona informação. Então informação lá toba sira. Então a mim tem que explicar filafal dan ita ni isim precisa do ne ai moro kansa ne diagnosi ba ita. To sira sona sira mo sentir tan dia. Também início sira consumi buat selu tea então Los. sira nasa então desafio da makne sira selu ne mag precisa desafio da filafal mas ita tem que pensa velar informação ne to ya comunidade ne ba para ne ba bele kan hetang conhecimento quando vai hira sira sintes o sintomas sira ne sira bele ha detecta sira vai hira kan sira mai na ha tempo ne ma detecta tarde na ni evolução os toma tinan sanur balete na to mai ne ia complicação na então tem que resolver ni complicação ne ni be de resolver ni na sira buat ne bacana santo ne mos buat gasto buat sansa ne ni desafio sira maka. Dia doutor, não tambah tempo be ita conversa lubu kira na kona ba desde que sai da maramida toma ini sintomas sinal o sai ta bela tene tonia complicação tonia tratamento senoto ato termina doutor bela fahe la mensagem roma ou lhe foi motiva roma o coach roma vai tenia malo telespectadores sira kata rang midar ne mora sira ne be maka se ita disiplina so doutor kuliah hema muruk no control mana dia kena al favor mensagem ikus baia malak rona na sira kata moras diabetes mellitus ne moras ne crônico mas be kanu ita detecta cedo se ita atene reconhece kata ita ho sintomas ser ne bem ohi amtemi hak basic am baia centro saúde ita la toiha complicação ser ne bem makane também mais cedo ita se retam prevenção ou insa ita bele zere itania moras ne depois la beltau dan how hetang na moras diabetes be atau hal discriminação ho paciente selo ho idane la ya moras diabetes quando kita ura dia ita halo atividade itania normal na fating hanesang mos paciente selo ne be halo atividade normal importante ita mak disiplina ita hemo ai mor itania regular ita la to bahaya complicação ser ne be mak ita teme ano ikus makane mensagem ikus. Obrigado, doutor. Mensagem ne bem maka motiva teves kata disciplina em termos de disciplina exercício hema moruk sempre controla no emara mida bele moris normal sa doutor diang moris normal bele halos na atividade normal mas sira ramida no laia discriminação kata emo to hanesa ia condição de ne bere titare emo to hanesa dia tona bani roham maluk telespectadores televisão GM nebema sempre acompanha programa conversando sobre saúde e railar no mocio railiu Hohau Bonifácio de Jesus hamuto com a equipa produção hasil sangu sita bot no futaroi eta soru malu fali episode turmai